Anya laki din! Anyat ko na, ni Vilma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawon na, day tatipod no. Agasam, agsinsin-narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino mat tinakadamagam iti day da. Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja Vilma. Dila tamapnag kinilakay na. Agindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yun daya. At dalang aruden lang nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali ti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moray. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsama kay. Di ka pa makadalos may. Naiina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panawon. Baon ka pa ilang nga baon. Oh, Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray jabalay. Naimbag dito'y ayan yo. Tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin, agmula kamat nga minti kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, ti ko namkit ne, sadot mula day ta. Day ta lang amin agmarmarites ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Vilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Yak amo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin-narak da ka no kalpasan ti trabaho na ija ilay. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lagit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaan. Aya? Aya, kulang pailan. Mas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang ang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ka nagawid. Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil tanak panakimaritis mo. Abutin pa terapi. Oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Apay siya, nagapuwa kaya bangkag. Sana kaya nabannaw. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala kay. Napan kami pa'y ngamin kin ni Vilma ijay ayan timay sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel mi man. Kastaya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadidakan na uray. Nangan kayon, sapay gimatangak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, irep ko nga rut iti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha?
Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag day dya a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-makeup, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya! Ay! Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki no kasta. Ay! Oo na yan day dya a Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungo aya. Awanan bain at talaga day jay aluding. Ne. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpay. Ay na, day jay aluding ah. Nuan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali day jay a babae. Naglaing nga agarami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya day ta. Ay matibab ko talaga ti subsub day di a babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagpagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang ngaglakay. Jak maaklon ti imbagana, gaputawan met dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamaboring nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pa'y laeng, Kat amumet dagiti imbagbagami di tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na, ay kat nagilti iso ang makaungat. Ha? Tapno ibagakmatken ka, sa anak amabutang ken kwa na. Di ure pa agginubal kami, di igit ti kalsada, sa anak amabutang kunakmanan. Oo! Ang mga nukon ko nam lang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat lang? Awan tiluding atakrot kunaktumat. Ay nalakay, kita man da ito'y viral a video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day taaya? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak! Wen, dagito'y dua, sanda ka nung agasawa, adala ang relasyon da. Ay na, apo ka aryak akitaan. Naglak, kasanupay nga da ito ita, nakababae no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di jay viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Una, nabuyak day jay. Kaasi damat. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day dyan, no apay mo't anaglak. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak madlaan mo. Apaw! Kastaan, di ba nagkatkatawa?
Kasla ka ni busana ng tilubong. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat. Hoy! Apay aya, anyat kat katawaam. Ito'y manay, kita Anya? Paragan ka, nakakatkatawa day ta viral anagla? Saan mat? Ngamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma. Ha? Sapay la ko matamang rik na damatan adwa. Nga med, day tala aglal lalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad nyo isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti da duma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang ibagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman ludeng. Saya tay may ka dito'y tirsinak si kabran daw. Apay aya nana. Nangagko di ipukpukaw ni Ludeng itay laang. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang atan ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito'y nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga mga kanayon nana. Talaga nga isunsamit ito ugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang iti pagbalinan na dakas. Ibagam kwa na. Saan anasaya at dyan nga aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma kini Brenda. Ay no idarumda nga ta. Ada nga ta maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay nam no bilang laing. Salbagariday. Ne, anya ka din day nga ibagbagam. Adanag ko na kanya. At ila kan ipukpukaw mo dita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga at idila na nga nagkunakan ka iti dayta? ay di mon saludsudem pay. Ay na, pangasim man luday. Baliwan man dita nga ugalin. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub maw. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti dayta kanya? Awan, Brando! Awan! anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanyak. Ang mga nupampanunutam ani Vilma wano ni Brenda. Oho, isodan to pa'y titibabag tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, ada pa managnag mo aya. Ala ano, di mo ka timabagbagaan. Makamu ka para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho intun bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na day tao nga awan pasensya na. Diyak lamon. Talaga amaranaan na. Payman day ja babae, siyak man timangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, ikat ala, no anya ti amom apagnakman na. Aramidaw, ngam di mo labsang tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat ti sapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpukaw ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa nagkatkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karo ba? Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglak
iti pangana day ta babae. Ay na, Brenda pa nga asim. Tulungan ako ma, itaraytan nilo din iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsubli pa iti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay sus, apay at inong pamatan. Maminsan pay. Ay sus. Day tatirungan ka. Anya tibagbagam. Di kami pa'y laaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay lakuma. Tagnanayo nanday ta panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, kung naglakit din no saanan nga agsubli, tinaglak apang Agyaman ka. Gapu ta nagsubli ti pangam. Gapu iti panangtong pakyan ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day ta pangam. Tatong paan ka iti kasta unay. Saanan, Brenda? Kwa, pakawanan na kumaiti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalakik. No asino man day ta nga ibagbagam alalakik. Ha? Salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titismo sa dito lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Anya Laki Din. Oh no! Oh, yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ag kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iji balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Ag sarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige Sumrek kayo tatang. Ingka man pa ka ng aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataon. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa ka ng aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na. Katwan! Anyat pang panunutom aya. Tadinak pa in mangag. Salbag ide. Naay. Anyat pagbubusuram, Jomar. Asino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dyan lakayin ta kung namlan are dito o nagtibalay. Oh? Shh! Di mo pigsanti agsao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kag pa'y sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kayat ti payod na. Nagangsag. Anya? Dan samat ibagbagan ni Jumar kontra kanyak, li isa anak kam. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita adiles. Anya adilis ti sasawan nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man ditaw ta disnugag. Diyak kursunada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manan ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa.
Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusa yaw. Ha? Na ah. Apay nga agkat katawa ka, tatang. Kasi daw, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak man laingin. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang, kaslamot ten pusa nga agmiyaw. Ay, nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busur mo ni katugang mag, Jomar. Una, imbag ano na dalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit pitak kiti saka na nga umunigad. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin mo ang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangam? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balay. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tiray bagbagang mait. Diyak maanusan ti ugalin ni katugangak. Mangirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di wala di kam agkit kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatangko na ko ma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri aking kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak agkapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa. Bayam kadilata ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti mading ar-aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramidin na. Kino inibus namin at tinapay di lami saan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita ka ni tatang mo ang nakaturog dita salas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas la bulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulon nyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kita eh. Mapukpukaw di chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapaw. Amangan no awan mo ti chinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa yung agkabaw, tapno malipatak ti saan nga chinilas. Sapay ka, barbaro da dya, chinilas ka. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de, tinang itaray, anak kaw. Anya? Bala, tulungan nagban ki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anya nga iti pudnok. Sika tinangilambang iti chinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Diyak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok no agul ulbod ka kat. Kasano ti panakamo mga gululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sika tinangilambang ti chinelas ni tatang. Wanan! Inlamang ko. Nangilambangam. Ije kaludaan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkaalaan, kat isublim kini tatang. Ika na? Apay asyak ti ibaon mo. Sikati nang ilamang. Isu asikati mapan mangala.
Nagbayag ka na kisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon tilablay. Tayo na uda kabsat dahil di tatangkaw. Anyat imbaga na kan ka? Kaya mailiw mo kanya kakaanak ka na. Aya, Kasano mo nga may. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabroad. sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Sino di simang asa nga ilayaw, li sa anak ka? Ningay, Auntie Lovely, nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti siya nga ilayaw, anak ka. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, nay, si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bulero kalata. Ay, sa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito yung lugar, may. Ay na, Mindo. Agmay-may saak nga minin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawon a nabalo ahak. At damot tinidya abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana. Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumanenti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawin ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo. Nay. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya? Ay, naapawag yaman nakta nagawin mo ilang tatang mo. Kung ang laki dinuom yan man diti balayan. Nabayag da ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, naman katuro-turo ka pa din. Itay pa ilang agsusoya baka. Kat ala maturog tangarudan. Rabi iuna yan. Asino dyan tuk-tuk-tuk ko rabrabi eh. Unya agpaiso. Asino nga hindi tagtuktok to? Bisa anak ka! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Bisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Kanya ti aramidin na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya man anaturog, Mindo. Wen, Lablay. Di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Si ka talaga. Saan ako nagpalpalikaw pa'y, Lablay? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay, isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka, Lablay. Ay po, ay nagpartak kamatan. Ada ka di mo't laeng namnamak, Lablay? Ha?
Jack mo, Mindo. Lovely. Ay na, Mindo. Inigamamot ng tidakulap ko. Ay, ayatin ka. Lovely. Mindo. Ayatin na kumamit, Lovely. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya. Naguli mo dito yung balay. Sa di nung ay tinapanan lagi ti kabalay ko. Awan mo yan tilaplay. Rip mo rin na tayo. Mapaanak man yung kusina. Nagmerinda man. Mabisit. Kaslad na tao yung silid niyan tilaplay. Kunak mo awan tao. Ante! Anyat mapaspasamakin ka dita silid mo. Awan mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanab tuog. Iamper ko tilapay ko itiridaw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Ang tatao, Lovely. Ni Jomar, akaanakak. Mindo, pumanaw kan, kartingham. Pag naaknay, Lovely. Tumpak kan ititawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na kan ni Jomar, akaanakak. Iso magnakan ititawa. Sige, Lovely. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nakastayap. Jomar? Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang kote arasasyo ko ni antilable. Anya? Ay, ikwa. Ay, kastoy na Jomar. Ang palawagak. Let me explain. Ay, ikwa. Ay, ayatak ni Antem. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Ay, agayatak atalagan kinilablay. Dumngag kayo anay bag, liisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kani Mindo. Jack mo no anya ti isong bat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jack mo no anya ti maibaga ni Jomar. Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Tatang uno, uncle. Ay, kumpormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken uncle. Anya? Agpinakawantan Jomar. Saan tan niya agap-apa, when agpistan. Ay, wala tatang. Ay, sti uncle. Ay. Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay, kat agkalay sa kamin iti mabiit Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, Mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay?
Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Takulan ti gastos ta iti panagabrod mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta. Apaman nga addakan ton ijay abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata itiruar bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso lakay. Amangan no addag sipsipot kadata. May bit lang. Inak kita no adda tao di taruar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi iuna yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da ijay. Kadangran na ka. Nay, nyat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na makabrod. Nga laki din ayak. Day tamanin agdilaw ti araramidang. Agasam, agabrod ka nun iti mabe Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam day ta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko mano agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasik nam iti dayta. Para makita ano makabrod mo lang dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamuan nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naglaingan no asino man day dya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ah. Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kaanakan. Uwan ante. Angam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat day ta na panunot mo kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa ilang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wud kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damak. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangpot asubre, Samuel lakay. Oh, adtoy. Pura mo ti sobre. Anya day toy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji embase. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kung iti kabita na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inakitain no adda tao iterwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalia. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw day tagumaw. Nakangingisi mo. Nita! Anay ka. Aping agsipat ka kay. O. Uray nang isit igugot ko tanapin tasak mo, Freddy. Nagalas. Day, Ti dila ti chismosa ah. Masla dila ti pusa o. Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makitkitaan kanyak, pusa. Wah. No comment oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Daya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simangpot kanukay din dyan bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti day tangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingan ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti rubak oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No di kat left and right akong tar. Anya? Naalam ka no matan jay bisa mama pa nagtrabaho ija abroad Samuel Barok. Nakaamo nyo na alak di visak, Uncle Berting.
Naamuak ka na iti kaaruba baraw. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini Presi ang makaamo nga dan visak nga trabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak baraw. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija brown. Ay, maulawak at talaga, angkal. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo ang naala kong ti visak? Kat awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan, bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga makaamo nga dan visak nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot na lagi ti kaaruba tayo. Asimang putin di visak. Anya, Asino nga, tagiwarwaras iti day ta damag. nakaskas daaw nga agpaiso. Awan mo't tinang istoryaan taan na alamon, Jevisam. Naglaingan no sino man day di chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, ang mga nuaso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika. Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh. Iunay mo dati. Nagsakit. Oh. Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakaw. Kasano? Tayo ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa midangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Puutom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy di pa nag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsintiri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki di Uno, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ko na pimpintas pa iti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon langan tawan diti balay ta. Naay. Saan lang ada kita tanda diti balay? Anya pa ngay? Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa iti chinelas ko. Anya laki din aya. Iraman na pa di chinilas na. Talaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta dito balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ang nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Namawan pa mo plane ticket ko. Awan mo't nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya ngay nga taday jay. Ay, nakitay. Ang mga nuwad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O. Apay ka di man na yan. Agin na abroad. Awang magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng inting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dyan, Samuel. Adan visa, nga maawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan? Nangag ko ngayong baga ni Samuel. Agraraman na dyan, tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barawk? Eko, anya lakit din aya. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagngina. Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko.
Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti pintikit mo kaanakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakamuna ang mapanak umut-utang iti paggatang ko iti plintikay. Ay, maulaw akong presi bakit. Ay, maulaw ka talagan. Ay, sus. Ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plintikay. Ha? Kasano nga ang muda day ta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay, mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot. Tao di umar arubayan dito'y balay. Saan kat nga aso? Anya? Ha? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado at pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Kasi bakit? Addan paggatang ko iti plintikay. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay. Makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita mo? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar arubayan dito balay. Agnakam ka itan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganap mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ipanda ko ni hospital. Tapno sana ka matitanong. Sapay aglat-lati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sige, Piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, Bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay Piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin Piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, Bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglaklako lang itituyo nga ang dom. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni Nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdikos, tagat tuyo ka. Siyempre, aglaklako ak iti tuyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagitak amin Nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Itaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni Nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong.
Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. Oh, di mayat kuma. Wen ka dinanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya, adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket inka nga ro den nagdigos tapno nabanglo ka nga aglako, uncle. Sanen, agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan naapgad? At dapay free test na! Oy, umay ka ditoy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata. Gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang Tay disok ti basket, tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas ka dimot lang day ta atuyaw. Wala tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Adda free taste na. Adda tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Sadan. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka itilakob. Alakit din tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magustuhan ti payud mo nga glaklako. Ingkan, nadismaya ako na gumatang. Kundi pa fritis kapay iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak aya agatangam. Ilibrik ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrik ka, piling. Patoy. Kwa, bong anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Paingay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyong. Awatem nga rod ito isang supot, ta ilibrik ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno ada igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabanglo. Nagangot ka mat, pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyong, tadyak pagtatakkunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan bong, jak mairusok asidaon tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim, kayat nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya intad mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya?
Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko Uncle. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay Uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka Uncle. Anya kamatan ka anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang Uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawanak dito'y sirok ti mangga. Amo Uncle Bong, no kumatakas laka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagammeten nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, Uncle. Kundi pumada pay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat dayjay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapudo ta kiti digos mo. Wenanang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a sampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matan, nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo ken batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ka. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga rodo, Boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyo. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyo, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina, di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumor samat ni Uncle Bong. Inak kasarita. Uncle Bong, nakapulas ka Kun kasta unay ti pormam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak Agsapol kay iti balasang? Amangan no mabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kalka.
Pakamo kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan kabong. Agyaman ako unay, Mr. Go. Kan, amom, nataal ka kita. Nataal ka kayam nool no sampakim. Agyaman ak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malogi pwestom. Ay na, agyaman ak unay, Mr. Go. Nasaya at launay no kasta, bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistaw. Wala nang. Umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan. Tanasayat a tao ni Mr. Go. Apagang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto. Nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, bong. Palawaan ta negosyo. Sige. Kaya ko agbalin kayo, best plan, ha? Kaya't ko bisplen ni bong. Kapo, nataan ken nabanglo. Ha? Pagyamanak, ha? No kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kaslam makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kaya't da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanaw tay balasang ijay daya akursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Uwan ngagpaiso. Nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Uwan nga rod, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Wala na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inal daw. Ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo. Saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak day ta ako nam. Uy, sumarong karkamutin ay jibalay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yam amukin ka ni Miss Kim.
Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan di nakpulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tay naldawa kon nga digos, Kumusta, Piling? napintas ni Miss Kim man niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta, inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyag ko. Tapno awanen ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayaten nak. Kasta ka di? Isu nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, kan nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple laeng. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy ti ragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na, apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka atao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan kami na nasayaat nga gisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Ta di mo amaw, nuan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay a pakasaritaan, anay tampaw, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay.